وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. yettore wodani Allah subhanahu wa ta'ala jomiraɗo windere nden moƴƴorɗo e meɗen kaɗo dina islam, moƴƴorɗo e meɗen haborɗo en kaɗo dina, ɗum woni waɗugol en julɓe waɗa en gomɗinɓe. ɗum ko yettore e jarore hanani mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala e dow muɗum. Islam ko nema mo eɓɓidirtake e nema hay goto. okkede dina ɗum woni usman ni'am, ko ɓuri mawnude e nemaji Allah ɗin ko okkede dina waɗede julɗo. yettore wodani Allah nde tawi o waɗi en e ɗeɗo mofte ɓurɗe moƴƴude, ɗum woni mofte annabijo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah seeditanike en ka alqur'ana wonde ko ɗeɗo mofte ɓuri moƴƴude dendangal moftali. khayru ummatin ukhrijat linnas, khayru ummatin ukhrijat linnas, ene woni mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaluji ko yaltina kon ka hoore leydi ɗo. en yetti Allah waɗɗo en ɗum, yo Allah ɓeydu jam e kisiye e dow ɓurnaɗo tagee fo, woni annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. en seeditike reweteɗo ala dewal ngal sella sina kanko Allah. kala ko kafida haray ko kafida kon poɓi hayri, dewal ngal poɓi hayri, jon dewal ngal yangi kemere. yo Allah dandu en. eɗen seedito wonde annabi meɗen Muhammad ko nulaɗo Allah, nuliraɗo yurmede, ko ɗum waɗi ɓe maaki kamɓe tigi hadise maɓɓe selluɗo, ɓe maaki ana rahmatul muhdat, ko min woni yurmede Allah nde nelda ɗon nden. en toriki Allah yo Allahu ɓeydu jam e kisiye dow maɓɓe, kamɓe woni koho meɗen, kamɓe woni patron nguɗo tagu, kamɓe woni jokketeɓe ɓen, kamɓe woni yiwtirteɓe ɓawo mum ɓen, kamɓe ñentinte fi yo yettoye ka Allah no haniri non. si ɗon feƴƴi haray hey ko enen yo julɓe, Allah tabaraka wa taala yewti en ka deftere makko ñeñade, ayeje makko ñeñade ɓangina. o wi ngol ɗo laawol an, wa anna hadha sirati, oɗo islam ko ɗum ɗo woni laawol angol mustaqiman. ɗum noon islam on ko laawol foccingol, laawol fewngol, la iwaja lahu. islam ala oñande, islam ala ko wiyete kon déviation, islam ala ɗum. islam ko laawol foccingol fewngol, ko ɗum waɗi goɗɗo jokkirta islam on no haniri noon sina a taway ko fewɗo. ko ɗum waɗi yimɓe ɓen wuuridata e islam on tawa kono haniri noon sina a tawa e gurdam maɓɓe ɗan no feewi. fi hen ɗum muradu ndun ko fewndu, tumbota ko e mayru hay goto sina o feway. a wayrayno goɗɗo ko oñiɗo mettuɗo wondude sattuɗo feere, no ceerno on wonno hollirde noon nanen. so o fuɗɗike jangude dina kan, o fuɗɗike faamude, o fuɗɗike gollitirde, an tigi ngalɗa e makko. yamodi mi ngalɗi e kaari, il est changé totalement. o wonti goɗɗo goo, sabu on ɗum o naati e programme mo andanɗa hoore ma ko mustaqim, ko programme fewuɗo. ɓe gandi machine ji no moƴƴina ka tata jandi ko ndi oñi wo, sa naadini nder ton nde ndi yalto ara ndi fewiyet. woɓɓe kadi no wodi docteur ɓe helitoɓe ƴiyal goɗɗo, ɓe rewna ngal nokkugo ngal yaltoyata e ngal feewi, ñande go yiyay mo dari o feewiyet. fi hen ɗum o tumbike programme peewal ko be o yaltoya ko fewuɗo. islam on mo jokki o fewari, felore nden na islam on jogi ko kanko sali fewude. sina ɗum islam on ko siratan mustaqiman. Allah wi fattabi'uhu, jokke ngol ɗo laawol, wala tattabi'u subula, wata on jokku celi ɗin ɗate ɗen. bimana asubula huna no wona atturuq almubtadia, laawi sincaɗi e laawi fuɗɗitaɗi ka islam, ma ɗum o ñaareji ko yimɓe ƴetti bakkeɗiri e islam on, taway no yaadude islam on, no yaadude julɓe ɓen, kono islam on kan yarlaki ɗum. no ay wonde kadi asubul kadi ɗum kadi wona mukhattatat alyahud wan nasara, bimana stratégie ji alyahudi an nasara ɗi ɓe wallini ɗin fi majjingol ɓiɓɓe julɓe ɓen. ɗum ɗo fof no wawi nadde aya on, wala la tattabi'u subula,
wata on jokku celi ɗin be mana ɗi laawi ɗi andanda hoore ma hino adda ɓanna e islamu on kono naka islamu jeeya. Nde oɗo aya jippino annabi sallallahu alaihi wasallam jangani oɗo aya sahaba ɓen Allah wi fatafarraqa bikum an sabili, so on jokki laawi mana déviation jiɗin ɗi accintinayi on laawol foccingol ngol. O wi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattakun, ɗum ɗo woni ko jawma moɗo wasi on belajo on hula e Allah. sa jokki islam on no haniri non a wonay neɗɗo hulowo Allah. ɗum no windi ka suratul an'am aya 153. ɓawo aya on cippike annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe ƴettuno tuggordu ɓe siifiri nin yeeso sahaba en ciifol juutungol ɓe maaki hadha siratullahi almustaqim ittabi'uhu. ɓe siifi kadi sera ɓe naɓi celoy celoy ɓe maaki hadhihi as-subul ala kulli sabilin shaytanun. ɗiɗo noon ko celi ɗin ni laawum be e laawi bakadi ɗin kal islam shaytanuji ɗin no jooɗi ɗon habbi yimɓe ɓen ko majjinira ɓe Allah darno en. Musidɓe julɓe, ko honɗum woni ɓaawo hajju. Khutba meɗen on ko ɗum ɗo woni ko ɓe udditirimo landagol ko honɗum woni ɓaawo hajju. Joni on andi ka hajju ɗo ko piiji tati: ko yahuɓe hajju e yahaɓe ka mum hajju e ɓe yimɓe mum yehi hajju, ko ɓe ɗo tato. Yahaɓe ka mum ɓen heɗen tamƴini ɓen ɗon devoir maɓɓe on ɓe timmini, haysi ɓe faayi ton e jama on, haysi ɓe falji e jama on, kono dow seeniɓe ɓen no seediti ko yimɓe wakkiliɓe, ko yimɓe organisiɓe. Enen lagine tun ko en 10,000 d'office, harana ko yaari laawi ɗiyaɗi. Visa ji guluje 10 visa Guinée. Sénégal ko visa ji guluje 12, 12,000. Mali ko teleren 11,000. Nigeria no fawi e 30,000 visa. Indonésie limotako. Nigeria no fawi e 30,000 peleren ko ɓe naɓi. ɗum no fof wari weedi e saare goɗɗo e leydi goɗɗo, o wawimo jogitade, o wernamo dankomo moƴƴo e makko, o kippamo ha o waɗa ko yahani kon. oɗo ko moƴƴo ka ko bonɗo, oɗo ko gaynuɗo kana gaynowo, o gaynowo. Alhamdulillah, médiaji occident ɗin no yewtude fi ko maya kon ton. Ka balon kan ala ka mayede, ka fubbagol ala ka mayede, ka place ji, ka concert ji ala ka mayede. Concert waɗi Tokyo ko jelo mayno moyen 1 million yimɓe mayi ka concert. Haqiqa tan médiaji portoɓe ɓen si ɓe ƴetti hunde e hoore julɗo eɗen andi ɓe ɓeyday ɓe kaninayi, sabu ko ɗum Allah sifori ɓe yuharrifuna al kalima an mawadi'ihi. Haqiqa on ɓe waylita e mo, sabu c'est pas de leur choix. Nde julɓe ɓe yananta hunde ɓe resisa, sago maɓɓe obstacle échec waɗay. Kono alhamdulillah seni ɓe hajju ɓen on kan no andi wonde ko maayi kon ko ɓuri kon e mayɓe ɓen ka hajju, sabu nange ngen e ɗon ka kan ko yaaruɓe laawi clandestine ɓen, yaaruɓe voie légal ɓen, yaaruɓe voie légal ɓen. Woɓɓe ɓen ko ado mina yaheede, ado hajju on fokkitanede ayyamu tarwiya, ado jeetati on wano enen musidɓe meɗen neniraɓe meɗen ɓe jaagisa adinoɓe fatade ɓen, ha ɓen ko hatta on tigi inna koye juuɗe mum ɓe timmi ko ɓay tun tawi miɗo yalti tun ka hotel kaɓe on ɗon si ɓe faati. ɓen ɗon haade mina yahaka, ɓen ɗon adi fatade yimɓe men ɓen. Woɓɓe kadi ko ɓawode hajji on iwta, joginoɓe jabet tawa andano mari jabet, jabet on non ƴawi wigol maɓɓe andama ko jabet tawi mutike. Amma kan nange tigi mina mi andari aden men fi hen ɗum yaaruɓe ɓen voie légal ɓen no kippa no waɗana tantiji, haysi nder ton no wuli kono no woodi kasore, haysi ñamete o leetay kono o aray. Joni noon si on tigi alaka wona nangen no tiiɗi nge ari ha 50 degré, on tigi lakkama o tampama goudron on no wuli, hendu no wuli, dow on no wuli, on tigi alaka sora o hayno tun jilan ndiyam o jilo ka memi ka reedu on tigi piito ɗon. ɗum no jeeya ko ɗuɗɗi mayele ɗen. ko ɗum waɗi karama ko ɓen gongi wonde si laamu leydi wi'i min faalaka on ka amen sinara ko ɗo rewɗon haray harmi yaarugol sinaka ɓe newniri ɗon. Alhajju bila tasri ɓe wi ko haram fi hen ɗum. Si tawi on tigi ala permis o ala visa autorisé ɗo yo hajju, ko conséquence ji ɗin noon.
ɓay ɓe wawata occupade on tigi. Joni ko sifa ɗon mayele ɗen ɓuri ɗuɗirde ko laɓɓiɗi kon, harana ko médiaji occident woni e wolde kon ɗuɗɗina haalawil e naɓa température ha 53 degré 53 54 degré ɗum acca goɗɗo. Donc terere 50 degré 48 49 degré. Allah non ɓay ko moƴƴo yahuɓe ɓen voie légal ɓen hiɓe andi. Eɗen toro yimɓe men ɓen hajju dewal ngal ɓayawo Allah farlingal o wattidigal e istitaa. O wi lillahi ala nnasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila. Sa heɓari laawol ngol no yara haɗa hajju waɗɗakima. Hajju ko dewal financement e mbawdi, ko dewal économie e force. Hay sa heɓi financement o si ala cellal e dole ko hajjira hajju waɗɗakima, haray ko ya yoɓu goɗɗo hajjane. Si tawi ɗamari dole ɗen e cembe ɗen a heɓari laawol ngol no hajjiroya wano heɓugol visa on, ma heɓugol avion ko yara kon, ma newagol laawol ngol, haray hajju on fukkike waɗɗagol ma. Kono nano buyi famiri, buyi ko faami ko be mi hajja, ko ɗum waɗi lorra no wadde e muɗum. Haray sengo yahaɓe ka mum ɓen ɗum ɗon e wallini ɗon. Sengo enen yahuɓe ɓen falillahi alhamdu gine en ɓen etike moƴƴa wakkilike, ɓe jangoyi kadi darsuji kadi ɓe yiɗi, ko ɗum waɗi ɓe artiranen ka hutubaji yo ɗin andintini konko jangoya ton neɗɗanke yagal, newagol, gogugol, yurmegol, yiɗugol goɗɗo takko mum, ɗin ko jikkuji jangaɗi ka hajju. Ko ɗin fof Allah hawtidiri aya on ka wi ɗon wonde li yashhadu manafi'a lahum. Hajjiyankoɓe ɓen koyo ɓe yi'oy, koyo ɓe jangoy nafaji wonande ɓe ka diina maɓɓe. Ka tawata yaaɓay goɗɗo mo yaaɓuɗa on nange wi'e pardon e guinejo mo anduɗen on yenno way hendu. Yaaɓa goɗɗo nange koyɗe ɗen o inna pardon, buɓɓoɗa policijo gardijo officier o nange o darno ena waɗu doy soyaya mahalan doy. Goɗɗo fokkita yanugol gardi ara waalo yana e hoore maɓɓe kamɓe. Eni jangugol sifa ɗum ɗo ɓayi wano menen ko min hewti Arafa ka tante kamen wonno ɗo yabe 6 officiers 4 colonel 1 capitaine et lieutenant. ɓen ɗon hari ɓe ka équipe men ɗon kamɓe tigi ko ɗum ɓe wi meni modi ici c'est ɗo ko moral. Goɗɗo maɗɗo ndiya yarugol o tawiɗa hattojine majjango tutte okkore sifa ɗum ɗo fof no janga toon. Isan na yawgol yi'a tun yi'a ellaji mi duñano mi yaɓano ɓe sonkananno, yi'u kadi moƴƴereji ɗin kadi eggina ɗin kadi ara praticaɗi. Ko ɗum waɗi ɓe wi wonde hajji on ko école, hajji on ko suudu gandal, ko on tigi yi'oy toon koy yo hardu e mum ko moƴƴi kon. Sa yi palji ɗin accuɗi toon ko jom majji palji. Ɓawo ɗum ɓe annintini e nder khutba on wonde ko mo be lando hoore mum mo aade mum hajjoyi e hajjoyɗo ko honno hanuɗen wawde, ko comportement hombo hanɗen tirude e hajjo on. Hunde hana feƴƴude hara heɓari leçon e muɗum, wodu ko janguɗa e muɗum, wodu ko ɓeydorɗa e muɗum. Sila ɗum haray nafa ala ko waɗiri hiɗa tawa. Joni noon ɓe wi hajji on wonande hajjoyɓe ɓen, neɗɗo yawɗo hajji kaw gayni hajji on ɗon o wawiwa boobo ñande nene makko jibini mo. Zéro péché, zéro bakkatu, silapiji dam ko jogani goɗɗo haqqe bani adam. Amma ko woni hakkude makko e Allah kon, o yalti e junubaji makko ɗin, o ɓorike bakkatu wano neɗɗo ɓorota dolekke mum to bugo to, ma neɗɗo fittoro sarveti bugomo ka sera to. Bi hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam kaɓe maaki kamɓe ɓurnaɗo tagee fo, man hajjal bayta falam yarfus walam yafsuk kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummuhu. Si tawi neɗɗo waɗi hajji on, o waɗari pankare, o waɗari fahishaku, bi mana o noddari rewɓe, o wujjari goɗɗo, o bonnari haaju goɗɗo, o tewaki o lorri tagu Allah mum ka nder hajju, ñande o gayni hajji on, ñande o ɓugoyi jamraje ɗen aranere ɗen, ñande 10 on, ko nen ñande jamraje ɗen bugete hajji on fayra ko ɗon o haaɗi. Bugoyagol ta'jil ma ta'khir ma argol tawaful ifada ɗum ɗon ko sunnaji fawiɗe e hoore hajji on. Ɗa hajji on haaɗi ɗon, hara ko ɗum tun on tigi haaɗi o maayi, haray o yalti e bakkatu makko wona ñande yumma makko jibinnomo. Ko ɗum waɗi ko sunna molanaɗo si goɗɗo yuti hajju e a toro mo du'a.
sabu on fewno ɗon ko laaɓuɗo bakkatu du'aji makko ɗin ko jaaboto ɗum no jeeyay ko sakkoto jaabagol du'a bakkatu zunubu no haɗa du'a goɗɗo jaabo. joni noon iwtuɗo hajji on so yi mawɓe min kamɓe ɓe toroto iwtuɗo hajju du'a ɓe feƴƴinaymo o julnaɓe ko par ce que ɓe andi ko aaden keso e gurdan kesan. hajji o wattimo keso o arti e gurdan kesan o woni zéro compteur on ko zéro no tijja no jorta wonde so toriki Allah Allah jaaboto o duwane noon kadi yo Allah jaɓanmo. sahaba en dondiranayno e bange dewe ɗen taqabbala Allahu minkum ja'ala Allahu hajjakum hajjan mabruran wa sa'yakum sa'yan mashkuran. ɓe toro Allah kadi yo Allah nattu hajjuɓe ɓen fof aadakumullahu ila biladikum salimina ganimin. yo Allah nattu on kam on haray ɗon hisi tawte on ɓenguriji moɗon e jam. kamɓe ko ɗum ɓe doranto en. enen kadi wiyen jazakumullahu anna khairan. min ari kam on min koɗike on o moƴƴike amen yo Allah yoɓon ko moƴƴi. si on tigi artiga kadi o du'ano yimɓe makko ɓen o du'o no jeeya e du'aji ɗin ɓe Allah newnanari ɓen fof yawgol yo Allah newnan ɓe yahugol. sabu ko gollal ko dewal ngal fof ɗonɗa julɗo fof no faalal ngal torano ɓen Allah torano Allah fatiɓe ɓe hajjoyaari ɓe yo Allah yurme ɓe yaafo. tentini heɓuɓe feere ɓen surtout ɓe marɓe jawle ƴettoɓe yimɓe naɓa hajjinata kañum hajjata. ɗum ko fijinaru mum. sa defi ñiiri a hokkori yimɓe ñaami a layɓi miran on a hippi a walda e heege. edan si tawi on ɗigi hajjini o hajjaari o windante baraji ko woni sabu julɗo heɓi hajju kon kono noon haray nangal ko wiyete ɓoggol hajju on iwaari e dande makko. ɓen ɗon ko duwa ɓe toranede Allah moƴƴa torano kadi iwtuɓe ɓen ka hajju kadi ɓe torano Allah leydi ndin kadi Allah moƴƴi leydi lagini ni sabu enen kan en yaari ko en nangiɓe kono ko en jarribaɓe. guinen ko jarriba ɗum kono noon kala jogiiɗo liineti longor ɗum ɓernde bani adama tawa ko woni kon ka ɓernde no feeña ka jikkuji aray mo suti ko jokki en kon gañaneni añidirgol fenande kansum bonnugol haaju julɗo ɗimmo mum e ɗaynidirgol ko enen harana enen. si yimɓe wayi noon haaju maɓɓe kala han moƴƴirta. kayfa ma takunu yuwalla aleykum. no yimɓe wayi wo ko noon laminirte hewre maɓɓe. so yi sen toriki Allah yo Allah dirnu hayre nden ko tuntere woni joɗɗinde felore nde na kanko Allah ko enen wonɓe torade ɓen. edan ko en wattan haqqile ɗum torano ɗin Allah leydi ndin ɓe wi hey ko enen yo julɓe ala ko foti ha hewtinde neɗɗo ye golloywa ngal ɗo dewal o arti ka ɓengure makko e ka leydi makko o ardi kadi e jikkuji ɓurɗi labeede. joni ko andirano bu yimɓe ɓen hatto ɗum e makko ɓen kaari noon ka hajju e noon e banni o seni ka hajju andi ɗum ɗon encouragay ɓe hajjoyaari ɓe sabu ara ɓe andi hajju on ko lekki. kono si on tigi tawi ko suuɗotoɗo ñaama kaka salon o ñaamayno o iwti ka hajju joni o soka e chamuron o ñaama ɓe nayi ɓe hajjoyi kono min famari o hajju courage ɓotako. tawi on tigi fenayno o watti ɓeydude kañum ko dow tu woni yaarude. siko rewɓe o ɓeyday woni jokkugol rewɓe. siko pankareji e boneji o ɓeyday tun. hande kadi yimɓe ɓe sikka e hajji on tun ko tourisme yande mo heɓi feere yo yahu. ko ɗum waɗi haray buyi faytidira e inde nden alhajji e hajju alhaji en. ko ɗum waɗi buyi wartanto inde nden yo Allah dandu noon goɗɗo hajji reydeta ko sabu yo wi e alhajji. alhajji wona inde makko few ko jammore nde o jammano makka toon alhajj ko alkasdu alhajju ko alqasidu ko faandiɗo suudu Allah. ko ɗum so on tigi hewti ɗon ɓe namo hajj nayi police ɓen hajj e ko ayi o faandiɗo suudu Allah ɓe na ɓum harrik islam ijlis fada watni ko hajji kamɓe ɓe nata sabu si ɓe wi ɓe landoto ɗon mo be konno makete ɗon million 2 e goɗɗum yimɓe mo be no makete ɗon sattay joni no ɓe na fof faandiɓe hoɓɓe Allah du yufur rahman on faami. tawi noon goɗɗo wi konko o noddira ɗon o yehi ka goɗɗo wiyama koɗo Allah o wi be o wiye kadi koɗo ka makko haray o faamari on faami. karamokoɓe taskotoɓe tigi wi inde nden ceerno kaari jangi qur'ana ha o seeditanama nden ɗo yo yelo yo noddire nde balwurin yo salo so noddiraka nde aden qur'ana ɓay ceerno ko wiyete ceerno ko adengal qur'ana. si tawi ɗon tigi woni aden qur'ana woto jaɓu wiyeede sina ko adengal qur'ana. ɗum ɗon no tabiti no selli ɓuri wartanagol inde nden alhaji mi yaami hajja mi wango suudu kaaba jabbitalan ɗum ko honɗum e yawre ni haray on tigi fiji ngelike ɗum ɗon e wattana e haqqile ɗum hara on tigi wartanaki piiji samakalaji ɗin en hewtiti yawnoɓe hewtiti
tawti ɓe ngureji mum e jam, en yetti Allahu tabaraka wa taala Allah jaɓu hajji on. Yo Allahu tabaraka wa taala newnan ɓe haari ɓe fuu no ɓe yahira, kala yahuɓe ɓen kadi Allah ɓeydan ɗum andi dewal moƴƴal e buuɗi e cellal. ɗum sa heɓi yareɗa faala ɓuri mo a laawol. en toriki Allah seeni ɓe Allah nattuɓe kadi on daray ɗo taw on iwtuɓe hajjuɓe ni kamɓe ɓuri adade amminde, par ce que kamɓe koyngal ngal hay gayna riwde ton. kono en fof en toriki Allah Allah waɗo en yimɓe hajjoɓe ka suudu makko hormanteero, fitna en asikaji yaajuɗo waɗa barke ɓe ngureji meɗen. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu rahim. bismillahir rahmanir rahim.